Welcome to Mbombela Fanatics here, and I'm your host, Mbombela. Mbombela Stadium is where, man, for the Birthday Premiership clash. Orlando Pirates versus CS Galaxy. The game has just ended with a scoreline of 6-0. And now I'm with Orlando Pirates Fanatics. I'm joined by them. Congratulations on Miami. 3 points to Hamba now. Hamba has the package of 6 goals. Dun, the game we won in Jan. Come on now. I'm Jax Galaxy Banvana, Jax Galaxy team ngasi serious. Serious ke phela leti nyawo. Kodwa ngoba vele beyihlangene ngetimbilati futhi. Orlando Pirates ngobhakale. Bakajuju lifuna ukuya ku number 1. Ngabe siluze le game namuhla besivele sivalelisa iloko. But lokuthi sifune le game namuhla ngamagoli angaka kusenta ukuthi sibe naleli lukuluku ukuthi vela this season league is ours. Iyafuna noma asifuni league is ours. Sundowns beyabuya iyawina but vele siyoba siremaina ku number 1 ngalo 51 points plus 6 goals lesethule. Asiconsideranga namuhla lokho kusenta ukuthi sibe vela nje si-clean. And ubani indzaba yokuthi i-TS Galaxy licembu le-serious liyatiwa like lashaya labanye lana ku-Nedbank induna yami angeke ngibashe mara basedudane nawo Angeke ngikhulume ngabo. Lokho khombisa ukuthi i-TS Galaxy kulicembu lelisima man laphindze lashaya labanye kuma-semi-final nduna yami lapha ngathi uyayithola le ngisho yona Ngiyasaba lokukhuluma enduna kulicembu le-serious ubonile namuhla ubashayile scoreline esiganga lesi nduna but utholele clean sheet Sipho Thayini akekho ku-national team khuluma nami nduna. Uyabona lokho kudumate kakhulu ukuthi Sipho Thayini angekho ku-national team. Kodwa lokho uma ngibuka mina kuya ngebehavior yakhe lamalanga Sipho ayisile le right. Kodwa akusiki ukuthi ngoba ngamdiscipline ngamfaka ku-national team lokho bese kuthatha kungiletha ukuthi sokuthi lo coach wesquad akasi serious ngelevel lethu laseNingizimu Afrika bese kuyangilimata lokho akabukanga ukuthi siye World Cup vela yena ubuke lana la so usibulele ngaloko Sipho Thayini abayebo review le squad bese uyabitha. Yes nduna yami asiyibuke sona nduna yami bafana the way badlale ngayo Sipho Mbule namhla siyambona uyabuya lana nduna simgcina after isikhathi lesithe nduna yami akekho naye lo mnye national team ngilebenze simbuke ukuthi utayibamba le position number 10 mara nduna yami asibuke indaba Mfukeng ngiyo yadlala ngayo bafana sinenkinga ye number 10 lapha Mfukeng ngiyo yadlala ngayo nduna yami namuhla bekave asimelela ngekhathi la ngathi mina number 10 lapha mara overwinga angakuthi ngayichaza bengithini namnduna yami ubuke ngokuthi asingamsebenzisa ku-national team simthatha vale lesikhala sa number 10. Ukhuluma ngeloju, ukhuluma ngecream, ukhuluma ngesinongo, na ukhuluma ngamfukeng. Iyo lenzaba uzawathola nokuthi abe ngu-man of the match ngoba uyakhona ukuthi uma la esusweni uyenda leti into tendeke uyakhona ukuthi abambe ibhola liphole lithule bese uyakunika umnike acreate akanamona lo mfana ukuthi ufuna ukuchayela ligoli uyakunika ushaya igoli uma kufanele aphinde umnike athathe igoli alishaye. So ngale ndlela leyo ngisho ukuthi lo mfana Mfukeng uyafuneka lapha ku-national team uningi lesingasima ngaye ku-national team sihamba naye na kanjani vele njengoba ngisho ukuthi le squad sonke lesakho ufuna so reviewer sibuke kahle ukuthi bakhona laba sashodako. Thank you nduna yami. Nduna yami thank you kakhulu isikhathi sakho lokunika